قاف تقو رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة أصحابه داتين مسكين نما تيجون نما أكمي جيه قافتي مسكين نما تيجون نما أكمي أقوغنا أمني أصحابه تا ملا درهم نما مالا كم نما واتا كم خمانا كم مسكين نما تيجون نما كناتي جنين رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جين مسكين نما يجون ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج نما مسكين نما يجون نما واتا كم نيجون نما قويا قياما سندوف صلاة ساتين كدوف يو صلاة تي hangga dunia rajirusan khatakka salata kating godin khatakka salata yero rambasin arkana fi shuruta salata eggate jechuudha akkasumatti immas zakaasatis qabeenya rabbiin dirqama godhe qabeenya isaarraa haqa rabbiin dirqama qabeenya isaa keessa godhe eeggatee baafate حجيز خاغود صوم مناس باتي رمضان کا گویو تو کنڈیزن کا صوم منیچو صوم منا بھی دلگانا منو تن جنتون تن کے بلمی نہیں دی ویکت تن مکے بلم تھے تن ما شرطی وی ارکان گوتتے چو نم گویا قیاما عبادہ ادو تنان دفے چو هوغوني بديره قيامه سنيد دياته وشتم هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قربين نجيان فيادان شغلي تكمله بوتا چالتو مانا چالو इद्दो खवजमतु mana isaa keessatti walin nuqabe asrufuudhaaf nu mijjeeyse alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin namoota akka keenyaa jechuudha ka umrii daaddaa teenya qaban ijoollee babbareedduu akka teenyaa kacarraa nuti narraan tan harkanna kan hin harkatin ni jira jechuudha isaan sanis rabbi mijjeeysee fi milkii nuti barbaada dhufne kana warra harkatu rabbi isaan haa godhu inni guddaan yaada kiyya kaarraan tanaa maali namni muslimaa akkam ta'uu qaba wantoota gargar addaan nama dhiiban maal faa akka firraa eeguu qabnu akkasumatti immaas namni muslimaa haalasaa afaansaa akhlaaq isaa akkamitti tiifachuu qabaa waan jedhu jechuudha inshallah maalif nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam muslima jechuun al-muslimu man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi namni muslimaa namni qaalii rabbii jala butan muslim jechuun maali rabbi jala butamuudha qaalii isaa hordofu waan inni itti ajaje hojjetanii waan inni irraa dhorke irraa fagaachuudha inni guddaan kana jechuudha muslim jechuun namni rabbitti amane jechuun
namni qaalii rabbii isaa jala butame jechuun man salimal muslimuuna min lisaanihi nama muslimtoonni kasaa nagee irraa bahan afaan isaa jalaa kan nagee bahaniitiitu nama muslimaati jechuudha. arraba isaa jalaa najaabu jechuun maali? isa hamatuu dhabu, muslima kasaa hamatuu dhabu, arrabsuu dhabu, kabaja namni muslimaa qabu isan xiqqeessuu dhabu. namni muslimaa waan akkanaa hundarraa'u qulqullii ta'uu qaba jechuudha. nama hamachuu hin qabu, wal hamachuu hin qabnu, wal arrabsuu hin qabnu, wal eeybeessuu hin qabnu. namni muslimaa waliin eeybeessu, waliin hamatu, waliin xiqqeessu. akkasumatti immaas muslima jechuun nama namni muslimaa harka isaa jalaa najaabo. muslima jechuun nama harkaanis nama miine, kan nama dhoyne, kan nama arrabsine akkanaati jechuudha. namni muslimaa walin miidhu, walin zallamu, naamusa namaa, naamusa walii kabajuun dirqama jechuudha amantii teenya keessatti. eega muslima taane qaalii rabbii jala kabutamnu taane wantoota nama muslimaa nu dhiyeessan kabaja walii gabbuusuu, wal tuffachuu, wal xiqqeessuu irraa of eeguu qabnaa jechuudha. wanni kun afaanii wal dhiibuun, afaanii wal miidhuun, wal hamachuun, wal tuffachuun akkasuma ammaas tokkummaa keenyaafillee balaadha. namni muslimaa walii isin basaasu, walirratti isin dhaadatu obboleeyyan jechuudha. gaaf tokko rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ummata ashaabotaatiin miskiina namaati jechuun nama akkamii jee gaafate jechuudha. miskiina namaa jechuun nama akkami? ogguu kana ummanni ashaabotaa mallaa dirhama nama maallaqa hin qabne, nama waa takka hin qabne, hamana hin qabne, miskiina namaa jechuun nama akkanaatii janiin. rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jeen? miskiina namaa jechuun man yaati yawmal qiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin wa hajjin. nama miskiina namaa jechuun nama waa takka hin qabne jechuun nama guyyaa qiyaamaa san dhufu salaata isaatiin ka dhufu yoo salaataatii hanga duniyaarra jiru san katakkaa salaata qatin godhin, katakkaa salaata yeroo irraan baasin, arkaanaa fi shuruuta isaa salaata eeggatee jechuudha. akkasumatti immaas zakaa isaatiis qabeenya rabbiin dirqama godhe qabeenya isaarraa haqa rabbiin dirqama qabeenya isaa keessa godhe eeggatee baafate. hajjiis ka godhe, soommanaas baatii ramadaan ka guyyaa tokko hin dhiisin ka soomman jechuudha. soommanaa fi dalagaan amma nuti hin jennu tun tan qeebalaminiiti beekadhu. tanuma qeebalamte, tanuma shartii fi arkaana guuttatte jechuudha. nama guyyaa qiyaamaa ibaadaa hedduu tanaan dhufee jechuudha. hogguun ifi dirree qiyaamaa sanit dhiyaate washatama haaza
خنا أفانين الربس خنا هركان دك ودربها هذا وأكل مال هذا خرطكون هورينا ما أسينسام خرطكون كنا هركان ديميد خرطكون كنا أفانين الربس جرى خنا هنداهو خيري إني دلقي صلاة إني أسرت شرطي في أركان سا قوتتي دلقي سن غارين إني أسد دلقي سن خافاني ميدة في الراقنن ميدة أساسا الراجف ودابجج خيني أركان دي في الراقنن صلاة إني صلاة خنا ودوما نما إني الربس نما إني زلم خنا آخراني صلاة ندوميجو galanni salaata inni duniyaa irratti dalagatee san dhuuma jechuu jala maalitti dabran zakaa inni kannate galata zakaa sanii nama inni harkaan de oduma galata zakaa kana asii kannani osuma kaan irraa kannani ka zakaatis dhum خصومناتيس دوم حسنان إني غارين إني دلقة صومنا صلاة في زكاة في حج إنساتيس دوم تيجو خيرين إني دلقة ودوما نموت إني ميد خاركام ميد في خافاني ميد في خزل لما كان أداني راني دوم تيجو أشوفه دمالتا نموني إني زلمة خاركام ميد خافاني نرب سن خافاني جيران خيري إذا أوسو هيراني فتاني تأوسو نموت إني ميدا كنا ولين جهين خيري نزادم تيجو نموت أفسانيف خيري إذا تقودنيف جزيني في دمته ديلي جري إني ميدا كونكا بوسام فورانيت isa kanarra dilii isaa sanarratti hidhaan jechuudha. Hogguu kana kamta khayrii inni dalagate hiramte dhumte dilii isaa ta dureen cinaa qabu sanirratti dilii nama biraa gisee irratti hidhaan akkamta miskiina namaa jechuun rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sallu ala nabiyyikum مسكين نما تيجون نامو تكنا كنا نجانا الله وإياكم من هذا ربي نجران وابازو آمين ربي نجران وابازو آمين مسكين كنا ربي نقولين آمين سانو مافو نمني مسلمة وانا كنا تن رأيفه كأمنا والزلمورا ناموس أفان كينيا إيجتشو ناموس هارك كينيا إيجتشو والزلمون الظلم ظلمات يوم القيامة والميدون ويا قيامة صندوق نجي نبينا عليه الصلاة والسلام والميدون كم نوجو واليحدود كم والجالج كم والجبون كم يونتي والجالن واليغمن ركو ولي رجالة دمنه ركو سندان قدن ملكين تنيا لين دنيا في آخرة سببا ملكي تنيا وانا كناتي نتاها سانو مافو إني قدان خباجة ولي خنينه صدركا ناتو أبلو رجالة تكاو نوتي تو إسان سني رجالة نيجو ولا جينامي wajjuma jirraami akkasitti teenya dura dursuu dhiifne ta walii if dura dursuu qabna jechuudha obboleessa keenya dura dursuu qabna walirra dhaadachuu hin qabnu yoo ni fi dogongorrii argames waliin taanee dogongora san sirreessuu qabna malee namni san nama akkasiiti nama kanaati jennee duubaa quba waliin laatu hin qabnu jechuudha. Akkasitti naamusa keenya eeggachuu qabna.
wal jaalachuu qabna walirra dabruu qabna waa hundaa'u jechuudha. Diin kana fuulduratti oofuudhaaf yoo jaalalti nu jidduu jiraatte yoo kabajaan nu jidduu jiraatte diin kana waliin achi oofuu dandeenya. Waan kaayyoo dureenni hojjennee lafa kaayyenne san karaa kanaan malee galmaan gahuu hin dandeenyu jechuudha. Wal kabajuun, walii hoogganamuun, wal lagayuun, wal jala yaa'uun jiraachuu qabdi. Yoo akkas hin taane bu'aan qabnu jechuudha. Torbaan tokko takkaa guyyaa waa xiqqisho bat jenneetuma dhaabbatuun akka akkas hin taane tokkoffaa duraa irratti maalummaa walii eeguu wal kabajuu qabna. Inshaallah sheekootiin teenyaa sarara hedduudha. Boodarratti jechuu yoo carraa biraa argadhee inshaallah boodarraan deebi'a. Yaada kiyya asumarratti sirraa gabaabsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.